ngiyayithetha inkosi yakithi ehleli bophakama unyazi lwezulu bakhonza abahle basezulwini siyabonga ukuba siphiwe inhlanhla yokuzovuselela ngokwazi ngemndeni yethu ukuthi ayihleli nonyazi ngezizathu lezi ezibalulwa abantwana bakaNkulunkulu njengamanje. Sengathi uNkulunkulu angasipha indlela yasezulwini nenhliziyo eyisitshe singavuzi nenhliziyo enamazolo lokukhuluma sithathe siyokuthula emndenini yethu. Amen. Amen. Ngoba njengoba size safika namhlanje lapha ekhaya lephefumulo siphunga inkalo ngenkalo amazwe ngamazwe silabo bantu uNkulunkulu akhulume ngabo ukuthi sifuneleni okhethweyo kuhola abaningi lokhu lapha ekhaya lephefumulo ukhethiwe bakhonza abahle basezulwini. Mangithi ukhethiwe angiqondile ukuthi ukhethwe ngoba uze ekhaya lephefumulo kuphela. Ukhethiwe ngoba namhlanje usuzwile ukuthi kume noma ngabe sigqokile kube mhlophe siya phambi kwaNkulunkulu unyazi lwezulu kodwa sihamba nabantu ngemva kwethu abakhonondayo bakhala ngokuthi le ngane iyo ikuhla uNkulunkulu lezi khona zethu sozenze njani. uNkulunkulu unyazi lwezulu uyakuzwa lokukhuluma kwabo. Wayese uNkulunkulu esakhela umfula lo awethi igama wathi ikhaya lephefumulo ukuba sibahole sibalethe kubo ukuze ushemba afike bageze lo muzi bakhonza abahle basezulwini akuwona umuntu ozelwe intombi emisele indoda umuzi wonyazi lwezulu ngoba unyazi lwezulu liwuNkulunkulu mayibonkosi. Amen. Nangengozi nakancane uma uNkulunkulu esasiphila insuku la emhlabeni zokuphila bonke abantu abawungena kulo muzi wenkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu ngeke baduke esandleni sonyazi ngoba bazofundiswa ukuthi ushembe uyena yedwa unyazi lwezulu onamandla asezulwini ukuthula imithwalo kubazali bethu ababhubhe emandulo. Uyena yedwa onamandla okugeza abantu abahamba bonile emndenini nabantu abahamba benethixo bephethe ithixo. Unyazi kuphela onamandla wenza lokho bayofundiswa lokho soze sidlule kulo mhlaba. Uma-ke sidlula kulo mhlaba abayosala uma bengazange baphiwe isibindi sokubambelela unyazi bobe bawudukisile lo muzi wonyazi lwezulu mayibonkosi. Amen. Munye uNkulunkulu emhlabeni sike sizwe ukuthi hayi amaNazaretha asekutheni cha umNazaretha umuntu omNazaretha emhlabeni ogqoka emhlophe othi umNazaretha olandela unyazi mayibonkosi. Abanye kuhle ngibeke iqiniso abanye bayigqokela ingubo nje bayilandelela abantu basemhlabeni. Munye uNkulunkulu akaze kube khona othixo nethixo uma munye nasendlini kaJakobe wayemunye uNkulunkulu owayeshintshanisa ngeziqu zamaprofethi kodwa kwakungabi khona abaprofethi bazibabe babili babe bathathu wayeba munye ikhathalo inyama uNkulunkulu ashintshe angene kwesinye isiqu nakulelizwe likaMthaniya noma bangakhonjwa lapha nalapha lo majiya bakhonjwe lapha kuthiwa oShembe akaze abe khona omunye uShembe uba munye. Lo uNkulunkulu njengamanje osiqu sakhe ukuduze eSwazini uphilisa imswenya yaseSwazini uphilisa imphefumulo yaseSwazini kodwa ngokomphefumulo wakhe nangokomoya wakhe ukhona phambi kwethu mayibonkosi. Nasemathempelini onke akhona ngaphansi komthunzi welanga awakho unyazi lwezulu ukhona mayibonkosi. Manje sicela ukuqiniseka kubani ukuthi lo muzi awusoze washintsha. Siyazi ukuthi bakhona abantwana babantu abahlushwa isilwane ngaphakathi enhliziyweni zabo abadini baqhuma ukuthi abafe azagcina umuntu esethi hayi mina ngiyayishuba mina
ukhomba ngedlubane lomuzi ngiyawuthunga yena uthuma nje nomthusi mama nomthumba kusele akathunge labo bantu uthunyazi mayibongozi amen mayibongozi amen lithunyazi la ngo-2017 lisuka laselongene ekhaya lemphefumulo lithi lapha mangoqela abangangazi abantu bavilapha thina abantu basemhlabeni siyavilapha asifuni ukumlalela uNkulunkulu mayikhuluma kodwa sikhetha lezo zinto ezinhle ezithandwa yithina lithunyazi lwezulu ufakazi uyena uwilisi Mchunu nobani nosihle zikalala uwilisi Mchunu yena wayeuprinter ngaleso sikhathi ukuthi sesivukile namhlanje lo muzi ikhaya lemphefumulo uthi bonke abantu uma befisa imindeni yabo uzofuna imindeni yabo noma ngabe kuthiwa ife ngayiphi indlela noma ifele kuliphizo noma ngaphakathi noma ngaphandle kwezwe noma ngayiphi indlela noma izihlobo zabo uma sebeyifuna imindeni bayofika la ekhaya lemphefumulo bakhulekelwe bathandaze bese becelelwa benikeza imindeni yabo bese beze emakhaya bayoyenzela amasiko bayibonkosi kusho unyazi wezulu hayi umuntu abantu ke ngokuvilapha bathi hayi uShembe wayezogeza amasosha vele kuyiqiniso thina abantu basemhlabeni sithanda into ebonwa ngamehlo kodwa le fihlakele asinaki asizwa futhi ingakho uShembe uthi ikhaya lemphefumulo sadideka nje ukuthi uthi ikhaya lemphefumulo soyibona ngani imphefumulo sabona ngani sentutheleka ntungwa emndenini asiyazi simemeze asiyazi sihamba umhlaba ngenizwe labantu bethelele babahlele awubahlele ukuthi abaculumhla abaphuma umhlaba wonke yazi umuntu uvesana bezile ucaba nabantu abagcwele kangaka abaphuma inkalo ngenkalo ngabe siyithathaphi imali ohlelo yokuthi yabona ufike lemphefumulo ukuthi ungaphili mina ngithi akaphile umuntu kwayindlela inthembile njengoba kuthiwa sifunele abakhethwe ngoba abaningi abekhethwanga umndeni okuyambotha nengqondo ekhathele nengqondo efishayo sengathi uNkulunkulu akasipha ubuhlakani zikhonze izinto zasezulwini bayafanisa nokuthi bakho cha angeke kufane nalo ekwaziyo lo onyazi kwamiswa unyazi futhi lophethwa unyazi njengoba uzwa imndeni ithi unyazi olubonakala lisigeza akubonakala igeza akubonakala umuntu egeza abantu kodwa uShembe unyazi wezulu namthatha bakusendwa ubone bakusendwa hola abantu bakini akusho ukuthi kufanele kodwa usendwe kuhlezi ikhulunywa mihla namazolo zonke insuku ukuthi abantu abakhonzwa mina akekho umuntu ongikhonzile futhi angifuni ukuthi umuntu angikhonze ngoba ngumuntu mina wakamajiya omaluma mngamemele nabo kumele labo bantu ukuthi uzobakhonzela uNkulunkulu nabo bagezwe bakhishwe esigodini sosizi ukuze noma siyakujulayi nje mase ngiyakujulayi ngihambe nabantu abaphilayo hayi abafuze lo muntu adekhululeka suka dikhuluma ucini okuba bathi mntanami thina sifethi kwabo zokuthakatha senzakale kodwa laba bantu baqala kahle kuthoba izinyanga bayizangoma bayalapha kodwa ekugcineni bafasebenza imkhuba ingakho ethi uShembe bantu bami isangoma nenyanga singene ezulwini kushiwo lalo kushiwo ngoba ekugcineni ukuphetha kwabo baphetha bengasalaphi sebethi bayayivikela bathi bayivikela kanjani usunangu lokusela nangu useyisangoma nangu nosimama useyisangoma nangu nocele nangu ngoba useyisangoma labo bantu bazogcina bangabantu mase bebangabantu bazogcina sebethi esephuma umuntu eshiya lezikhoma lezophilisa eseya kumkhunkulu athi ngidlala usimamane la uthatha abantu bawo abese kufune ukufika inkosi athe kanti ungeza umuntu wokubulala njengoba ikhuluma lensizwa ithi bathi akufune kwazi wena bakhuluma iphutha ababekhuluma la abamtshela iqiniso umfana lezikhwama njengoba bethi azisalungile zaseyibulala uShembe ukubuza ukuthi ke uma ke lezikhwama zaseyibulala labo bantu ababulawa izikhwama bagezobhala umukho kwami wayebulala abantu ngalezikhwama yena uzongena ezulwini
umsebenzi ushemba wenzile la ekhaya imphefumulo ukuthi abantu abamile emphilayo nizothwala kanzima abantu ababo kungcono ukuthola kanzima ushembe seyivezile wayibeka obala indawo bese kusala kithi ukuthi siyavila kunokuthi siphume siye emajiya afuna umajiya asihlolele asibhuleke asenze yonke into lapha kanti umajiya usebenzile ingane zakhe ushembe uyiveza obala nangu isikhathini sokulala sibhaliwe boyiphatha kahle indlela kuzo uJehova ngathula ukwenzani uza kuwe ngephupho yini manje eseyicunula abantu ushembe mayesembuka ithi inkosi ilanga thina boshembe ithini siyazivusa imindeni yethu ize yini izontshela inkinga ezidala ukuthi bangadlule ethuneni kuyohlangana namazulu omndeni uthi inkosi ilanga kuba kuya ngami ngabe ngithi amalilo emndenini imndeni ingcwabele ezindlini ngoba kuzisikhathi lapho abantu bezogama amalilo oyihlo mkhubeni bawabhile uthi ngesikhathi bawabhilile siyahlupheka-ke thina ngoba masivusa umuntu wakini sithi akazoveza ukuthi inkinga idalwa yini egceleni sifika imizimba yokhokho benu abangcwatshiwe sebebhilwa kakhulu avuka umkhulu wakho ame phambi kobuso wakho angakhulumi ushembe usenzela umusa emva kokusakhela umuzi oyikhala emphefumulo ubavusile manje wabapha amandla bayikhulumele nabo kade bekhuluma amen bathi abantu kuyahlola yini yakuhlola khenze njalo basho njalo bathi kuyahlola kuyabhula ekhala emphefumulo mhlawumbe yibo baziyo thina sikwazi ukubhula ukuthi nokuhlola sikwazi kodwa silalela indaba ekhulunywa yimina nawe ofikile uthunywe yimndeni yakho bese siyabona makukhuluma laba bantu abakhuluma kule nsizwa nekade ikhuluma manje ababona ekuthongwe mbelele ubushembe moyiphatha kahle indlela kuzo uJehova ngathuluza ngonephupho uyiphathe kahle indlela kubo insizwa bavuka ukuba bamtshela iqiniso manje abantu abafuni ikhulu iqiniso abasafuna ikhulu iqiniso imali inkosi yasho yathi ngizobadedela kushilana ngizobadedela bese yini bayikhuluma ngizobezwa yini ithi nyanga ngizobezwa masebekhuluma asibezwa yathi nyanga ezulu nobona baqhamuka izangoma engakhulu eqabanisa abantu inyanga engabuye ezingahloli eqabanisa abantu wabona uNkulunkulu ukuthi imndeni ihlakazekile manje iyalukana umuntu ugcina ayiwakha ngale egqume balekela indlela kwabo kodwa uthi ngale kwethula ushembe umndeni wakha ngandawonye uma umndeni uqabele uhlakazekile awungene ezulwini kahle uyaxoxa tuhambani emhlabeni yolunguza lentweni abangena abantu abanomsindo ngoba nina niyaziwa fanele nize nisigubhu nisibongo senu esisodwa isigubhu sesibongo sonke uma niqabele ninukana ushembe manimemeza nikezwani nikoshana ngangasondeli ungasondeli ngeke ezulwini lonyasi ushembe usiyasiza usakhela ikhala emphefumulo hayi balithuka namhlanje kukhona ngisho iy'pimpi zabo lo ey'mukela yonke yona asibathandaseli abantwana babantu nkosi yami ngoba basebancane uma ngithi basebancane uma usaphile emhlabeni awukwazi ukulwa noNkulunkulu usaphile emhlabeni ngoba wazi isikhathi ozosikhala mhlawumbe uhamba impethu seyibonwa ngamehlo ngoba wathi uNkulunkulu ngiyababongela abantwana babantu abathi siyahoxisa sasingazi iqiniso ngeke uyazi lo kaNkulunkulu nathi usifuna simphambi wenu nje mhlawumbe nathi sasona uyabona-ke ngihlambuluko nini sonke thina balomuzi uNkulunkulu mhlazane evula lo muzi ethi imndeni yenu noyithola phakathi kwalo muzi maseliyifuna sahamba nosomane sawuguqa baba nkosi yamakhosi sijunywa abantu bathi uma ninethi izulu becela ukuthi singene ngaphakathi leyandla ngoba izulu liyanetha sikususela ekutheni ngesikhathi siwakha sasithi thina sizohlanganela kuwo lo muzi kwenziwa 23 u14 u25 bonke abantu bakwamaZoxo bazongena sasinalogqozi wafika umlomo wathethi imali wayijika le wathi ikhala emphefumulo ngizobuthela kuba abantu amasosha abanenhlanhla ngoba abonakala ukuthi uma ekhuluma ukuthi ngizomtheza kodwa ngizomtheza nale mphefumulo eyafela entabeni phezulweni kushushela kodwa wangavulela amasosha la wavulela okhokho bethu abahamba bengamabutho phela isosha yibutho
abafe impilo zasemandulo laba bantu abafe impilo zasemandulo abazi kana uNkulunkulu bethi imkhonto ngoba sogcina inhliziyo zethu sikwazi uNkulunkulu nemkhonto bapha abanye angithi abanye bafa sebemgwaza nemkhonto uNkulunkulu abanye bafele etabeni ngoba wakuvuka leli iququ lemphefumulo yabantu emndeni yabo abafe emandulo umqalo wendlela engakafiki emhlabeni ube unyama bafe emandulo bafele impilo nangadesh uthi bafele ngqo balandwa nini labantu uzobalanda basekhaya abantu bangqongoza nemkhonto uzobalanda basekhaya abantu babedla ibiba begcatshwa ngeintelezi zeyilwane impisi namabhubesi bathi mabengena ekhaya nizukula uShembe wayesebona wasezulwini wayesesakhela nalo ikhaya lomphefumulo namhlanje lichaphazwa ngenhlamba uShembe kungani esakhela ikhaya lomphefumulo inkonzo ezinhle zasezulwini sesenzela ukuthi nakuwe umqondo wakhe ukhule phela uShembe ufuna ukudiliza nemoya esegazini lethu ayifake ekhaya lomphefumulo ayigeze ngoba mayihamba nathi izosihlanyisa sizokhula sizoba izangoma sibe izinyanga ezixova umndeni ezibulala imndeni ezixovayo ezenza yonke imkhulu uShembe uzosenzela into elula ukuze siyithathe imndeni siyise emakhaya isidilizo ngoNkulunkulu ithixo zabo angithi uyezwa bayakhuluma abanye bathi imndeni seyagezwa lensizwa kade ikhuluma besonto edlule ithi ngakwenza konke ekhaya behamba imgidi iziyahamba iJudiya yonke kwafika imndeni yakubo ithi wena usuthanda kangaka uShembe kanti wathi ngobani Shembe wathi uthi unokukhohlwa ukuthi usuwenza yonke imicimbi uthi wayenza leyo mcimbi kodwa thina singenanga ngoba thina sasibulala sithakatha siphethe ikhwapha sihamba size ekhaya lomphefumulo uShembe nje bekhandele mamuzi ukhandele uthi ageze thina wena ufuna ubagezela nini bawungena ngekho umathi yagezela bona umathi yawaziyo ugeza ngekho kwabantu manje ikhonto ezinhle zasezulwini sicela ukuthi uNkulunkulu asiphe uphuse emqondweni nokukhula singathathi into kaNkulunkulu siyifanise nethixo kade senzela phambi kwethu singayihlanganisi nayo kodwa siyafunga phambi kwethu ukuthi lo muzi masisaphila uyohlezi ukhonza unyazi lwezulu unyazi lwezulu mayibonke Nkosi konke okwenziwa lapha ekhaya kuyahamba kuya kuNkulunkulu njengoba seswazi uyabuya nje uthathwa zonke idingo ekade nizenza lapha ekhaya ziya kuNkulunkulu ntambama lezi imbuzi azika simamana azika babuselwa zika manje ziya kuNkulunkulu ngoba ziyothetha amacala emndeni yethu ziyepheni bophakama mayibonke Nkosi uzoba kanjani abantu bakini neyikhwama kuNkulunkulu phela kuhleni sezulwini amen la isempuleni uShembe wakhele ukuthi ageze imphefumulo yabazali bethu ayigezele yena amen akusekho lokho ukuthi manje uzothatha umajiya ugezela abantu bakini umajiya ugezela abantu bakini uhamba nehoma zabona zezazabathakathi akayiboni isikolikazi lakhe awucabange lekhasu nje lokukhuluma yani Nazareth naleyo ikhuluma ngesonto edliwe yani Nazareth inzala seNazareth kodwa usaqhamuka abantu bathi mntana mthina safa sizinyanga siyaroza ngoma singabathakathi sicela usisekhaya lomphefumulo uShembe ubonise kufika isikhathi akubonanga umuntu amen kuphela engivumayo kulabo abahlushwa isilwane ezinhlizweni zabo ngiyavuma lelizwi ukuthi abantu sihlezi simemezela iminyaka ngeminyaka 2017 simemezela mangizongena umhlangano sabatshela abantu ukuthi cha asize ekhaya lomphefumulo masengena imhlangano kaNkulunkulu mayibonke Nkosi amen awu bangavuma abantu abeza abantu ubaba manje yabo nje siyamujulayo manje asize ekhaya lomphefumulo siye emhlanganweni kaNkulunkulu ngoba mungu njengoba kuthiwa kuhlaja wenziwa lutho ngaleyo mhlangano uJanuary uJuly uOctober inyanga ezinkulu zaNkulunkulu lezo munye kuphela ngakuthiwa wahlola mathathu unyaka umunye iminyaka yakhe le athetha ngamacala wena yedwa hlabayo thina size ekhaya lomphefumulo siyaNkulunkulu amen sesibaluleke ukuthi ke asikwazi kodwa ukuthi sivimbe umuntu ongakambathi ngumuntu ongazi konke ukuthi layo
uthunga abantu bakho bekhala ephefumulo uyafika la ingakho sesishiye noma umhlambululo noma kusalo yedwa noma ikhalisuthi asana thina sahambe semhlanganweni uma abantu befikile bayinqaba bayatshela abantu ukuthi hayi umhlangano hambani ngekheli uNkulunkulu uyazivezula uyakwazi lo mayonkosi uNkulunkulu wakhalela njengoba nilani lethwanga umuntu lethwe emndenini noNkulunkulu ngoba le mndenini ngeke izivukele ethuneni abantu bebhajikise ukukhuluma nawe engathandanga uNkulunkulu bayanxuswa abantu ukuthi bangabi namavili ocabanga ugcina usuyisebenza abanye abantu abalwa nalomo nomuzi kaNkulunkulu ugcina usuyifosho lawo khona uzekhathi intamo sazi usiyabopha umndeni wakho yothetha kanjani lo qala sonke sinengile imindeni yethu ukuthi ibone unyazi wezulu iyongena ezulwini lonyazi mayibonke Nkosi siyacela ke ikhonze izinto zasezulwini ungazizwa ukuthi ngomhlaka wani sikhuluma sibesijwayele ukukhuluma ngomhlaka wani uJulayi uyobusungena umhlangano kodwa njengoba sesiqala inyanga kaJuni hlezi kumemezela ukuthi abantu abakho asihambeni siyelinda amakhosi siyolandikhiye amen amen abanye ke bayabathi asinawo amandla sikwazi ukuya wonke amasabatha kuyiqiniso ke lo ngophela kudikhe futhi imali ayisekho bakwethu singakhohlisana abantu baphelelwe umsebenzi uNkulunkulu akuthokhela amanazareth unyazi onehle banje uyakwazi lo mawutholile ngesabatheni lodwa ukhuphuke uye elini olandikhiye sihlezi sikusho inyaka siyasabela masokolo umuntu ophendula ukukhuluma kunethanda sibona akuyena wakithi Nazareth ulwa noNkulunkulu uyaluza phela nokukhuluma umqondo yaluzulile lo muntu okhefuzayo akuyena olandela unyazi noma usetshenziswe ezinye isebenze sihamba nazo ezingafuni unyazi kodwa sebesihamba nazo abesethatha umuntu amphathise umuntu akakhuluma uyazi ukuthi mawuthumela umuntu inkani uthi ayobulala umuntu akuboshwe inkani ezulwini kuboshwa wena mthumi ngoba ushembu uyabona uNkulunkulu uyabona unyazi uyabona nangu umphenduli walento lo uthumiwe lo ehambele wayesevuma thatha imali awuthi uNkulunkulu wambulala nakuwe Nazareth siyesihloniphisa uNazareth oyingcwele ungcwele yini masohlola abantu ukuthi abawuchapha umuzi kaNkulunkulu sizokubiza ukuthi uNazareth oyingcwele kodwa kuzokuphikisa wena kodwa unyazi uyabona ukuthi hayi lo ukhulumayo ukuthi yena okhulumayo umlomo umbhobho kasimamani noma kamajini ukuthandwe nami unyazi lwezulu likhuluma kubaba uMshumayeli mayithi baba bayosola lo muzi sasizobathatha sabisi imthwalo yensizi imnikelo yethu sikuqile lapha phezulu endlini kababa useyakhuluma ukuba uthendo ngoba nathi masikholene sesijabule ngoba wehlisile ukhuluma yena ingwevu uthi uyachaza uyiba uthendo baba bayosola lo muzi bayogqiba uthi baba omubi akangene etsheni nasesihlahleni ungena kubo labantu emathembeni uthi khona umuntu obamba umuntu ngenkandla ayikali phemolo ngoba umuntu uqhuba imindeni yawo noNkulunkulu wakhe ucabanga uthi mawuthatha ubheka kusho inkosi unazo lezo mawuthatha ubheka elokishini yayiyekele indawo enkulu kangaka ukuthi ingadliwa yona uthi ushebe ushebe wayithulele unina-ke mfikayo abakhonzi abahle basezulwini uyabona la siguqe khona ngaphansi kwethu uma basethiwa kuyambili kophuma amathambo abantu yindawo kulahla khona imiphefumulo yabantu bathile abangazayo kwakhulunywa abantu bakwamasha bafike cha bekho umuntu wakwamasha abantu abasuka iy'nkalo ngey'nkalo njengoba nami ifikile iy'nkalo ngey'nkalo befike bezofuna umsebenzi abanye bahlale bahlale baphuma umlaba bazotshingwa la kwakulahla wafika nje amatraki la esuka ney'dumbu sisebancane sidlali obhuti bethu badlala ibhola lapho number 1
Malibale ibhola ngemgodi ube umgodi wonke lo. Masina ibhola ufuna ikhanda lomuntu. Unakhe zonke idwedwe oyezasepholi lezi ilale imphefumulo yabantu abantu masefike zoqhutshwa. Mangase kuthiwa kambela ungayibona into ephuma la. Amathambo abantu amabhodlela yonke into amathambelwane yonke le ndawo lathi uThixo lenkosazana batshele imaniqhubelelo yona ngoba sowakhumuza omkhulu wasezulwini. Kusho uThixo lenkosazana. Namhlanje siwathiwa unyazi. Kodwa namhlanje ubizwa ngegama lomuntu. Hayi bantwana benkosi asibathanda senkosi yami besenamandla. Uyazi ukuthi ushevu uyazi lezulu liyakwazi ukuphilisa umuntu. Liyakwazi ukuphilisa umuntu ezalwe enamathambo kuyinyonga nje. Uyakwazi ukuvula amehlo omuntu ezalwe ngaboni ngoba uNkulunkulu. Amen. Kodwa kwesinye isikhathi kufika umuntu owadefana nami kade hamba nabantu. Hamba yabona usekuphela inyawo usevale amehlo. Athi uyaletha uNkulunkulu angasindi. Izathu yini? Uthi uShembe izulu lomndeni nezulu laShembe. Izulu laShembe liyathetheleka ngoba uNkulunkulu. Ubabona ngoJanuwari. Uzozwa amadoda ebongoza insuku ezithathu ememeza. Ethi kungani uJehova ngomusa wakuhlezi phakathi. uShembe umusa wakuhlezi phakathi uyathetheleka. Kodwa uthi uShembe inyanga yezulu ikhuluma namadoda endulo. Ithi kodwa izulu lomndeni athetheleka. Ithi inyanga yezulu nizalani la nizonikela la etafuleni. Nifika oyihlo omkhuleke kade abafike eqala mnandi. Bathi inkosi yomntwana ozayo wethu. Ithina nkosi esimbophile ungamnika kanandlele. Ungamphilisi. Uthi nithangenze njani? Kusho inyanga yezulu nithangenze njani? Ngoba oyihlo omkhuleke bafika eqala la etafuleni. Anizwa ni masithi hambani lolungisa imndeni yenu nifake emakhaya. Khona ngizothi manicela into sikhulume nabo bavume sinike. Ushembonotho kodwa ukuza kubo. Uma abazali bakho beshayile noma sihlabele ilokhu nifanele bancane ngoba ugcina umthetho impilo noma. Uma abazali bakho bakusola kusiqalekiso lo. Uma ushaya abazali bakho ngokuthuka uNkulunkulu. Ngiyoba ngithi ngiyabongela abantwana abaphendula umqondo wabo besahamba ngenyawo. Uma bekushaya uzube icripple. Uyosinda inkosi yakhe. Ngokushembe ubuza kubo. Bathi inkosi lomntwana ushawe ethina usabanise nawo sibesina sinezono. Lensizwa kade khuluma la ngesonto edlule ithi bathi okhokho bakho mongaza uthi ubone okhokho bakho bethwele ikhwama engathi ifaka ujantshi phakathi. Benikhona manazalelo. Amen. Ekhuluma la lensizwa njengoba basibona yakasona. Ithi ngiyaxolisa ngoba bengusola lo musi. Mhlawumbe mina nawe ngizolayo uzongasenali iphiko lokukhuluma. Yokhuluma nobani uzohlambuluka. Ihlambuluko isizwa sithole sicabanga ukuthi uNkulunkulu uyithethele ngomsa kuhlezi phakathi. Amen. Lensizwa kade ikhuluma sizwa ukuthi thina asinalutho vele usungagxeki thina. Thina sitholwa nalebisi usukulwa noNkulunkulu. uNkulunkulu oyakuye ucela ithethelele. Uyokuthethelela uNkulunkulu ngoba umthethelele. Amen. Thina sabantu siyavuma namhlanje sasa siyaphila. Ithi inkosi yamanazareta uma abantu bakini bebakusola ukuqalisa lo. Abantu bakini mase usebeshayile uyosindiswa bani uShembe uzobuza kubo. Lensizwa kaJobe ithi bathi uma wemntana ungayanga uzosithethela amacala ekhaya emphefumulo. Ukhuluma umuntu obeyenza imicimbi yakhe njengoba nabade yenza nawade yenza. Ungayanga mntana ngoba thina singenanga emndenini sasiphethe izinto ezisinda uyabona lezalwazi ayigcwele inkulumo ngathi ikhulume ephinda phinda. Amen. Uthi lezalwazi kwakuyizango kodwa zahamba sezenze umkhuba seyingcolile nathi sasizinyanga nokubona emthwalo. Uthi ke uma ungaweyanga ngale phefumulo sithethela amacala mntana wenze yonke into ozofunuleka ngayo. Uthi asinankinga ngoba nawe usunamacala usoza la sikho. Usoza la sikho. Hayi bakuthi sathi uNkulunkulu angasipho ukukhula ngomqondo. Amen. Asisho ukuthi siyayivela kodwa sizwela wena. Ngoba thina siyilutho thina. Uma thiya ngathi ngilithi mayisona emndenini umndeni usumdedela abaqhazi besitha. Kodwa uma esalande ilizwi kaShembe uyohleze emphephisa uShembe mayonkosi. Amen. Ngoba nawe uyophephisa mawusala ilizwi kaShembe. Amen.
ngisho bangakhanda ngipitulo beze nezulu ngeke likushaye uma imindeni yakho ungayidayisi uNkulunkulu ixabanise noNkulunkulu bodwa noma beshaya ngeke kuthinte izulu imindeni yakho yobikela uNkulunkulu athi ingane ethu bayibulala ushemba baba isandla sakhe ingane namanje ayichilizele uphephe ngozini mayibonkosi kodwa umndeni uma ungeze kahle kuwo iyokunikela uNkulunkulu athi yakuphephisa imindeni ithi baba umdedele ithini sesemnikelile sithi siyanxusa kubantwana babantu ukuthi lo kade kukhulunywa umshumayeli athi kezwakala hayi abantwana benkosi singabheki asibheke uNkulunkulu uyazizwe mayelo unkosi siyabonga socela unikeza umbangeli ababa abekelwelinye abese esiphethele inkonzo bese sibuyiselela umsebenzi kaNkulunkulu umbangeli abekelwelinye inkosi busisizwayo amen